سلاف رست تماشاوان هجا جه آزادی روجاوای کورسان آرکی بولتنا که از جوارا پیشکش کم و به وینو چه دست به بولتنا خواه بکن. لعفرین روجاوای کورسان تقینه که رودا ده انجام ده دو ولاتین کرد شهید بون و هجمارک دنجی بریندار کتن. ولاتیه که کرد جه عفرین کویک جه نشتجین تاخا محمودیه طایبت جه آرکیره راگهاند کو تقین لتاخا محمودیه لسر ریا راجو چه بویه همان جدر دازانی جی که ماتورک بون برشکری تقیه ده انجام ده دو ولاتین کرد جانا خواه جدست دانه و شهید بونه هجمارک دن جی بریندار بونه جالی خوفه جی جدر کدن طایبت جه آرکره تکسکر کو ناستامه شهیدان و هایه ولاتیه به ناوه محمد احمد طاهر حملیکو یه 33 سالی جگونده حسه یه نافچه ماباته خیزاندار و باوه دو زاروکانه شهید دنجی به ناوه عیسی حسین که 17 سالیه جگونده ماراته هروها تقینا محمودیه حطانها توالیکی تانها لخوا نگرتیه نخستیه ستویه خوده پرچه ویدیو که تقینا محمودیه می بهفدوره لید گهدار به انفجار في مدينة عفريت. امیداره گشتی انجمن اجتماعی کردی سوریه انکسه داخویانیه که درباره براینا چلو ششان یا جیبجی کردن پروژه زنار عربی یا نجات پرستی لدجی گل کرد لروجاوای کردستان که سال 1974 ده هاتیه جیبجی کردن بلاف کرد. ناواروکا داخویانیه ده وی راپورتی ده. امینداریا گشتی انجمن اجتماعی کردی لسوریه ده روژا سه‌شنبه 23 ماه حزیران داخویانیک به بونه سالوگرا 46 یا بجیکرنا پروژه زنار عربی لدور جزیره روجاوای کردستان جالی رژیم سوریه و هاتی سپاندن بلاف کرد. داخویانیا انکسی ده و هاتیه. 24 حزیران ایسال ده 46 سال سربیرانی نبجیکرنا پروژه زنار عربی یا نجات پرستی لسردورین کردی هاتی بجیکرن در باز دبن و دوی سالوگری ده گلی کرد جارک دن و پروژه شرمزار دکه و دوزا بردوامی خواهج بطال کرن و را کرن انجام نویرن و دکه. انجمن اجتماعی کردی داخویانی خود گوت بدست بکرنا دستالاتا پارتیا بعد سال 1963 دل سوریه گلی کرد هاته دور پیچ کرن و راستی سیاست شوفینی و پروژه نجات پرستی رباس کری و هبوناوی لسرخاکاوی هاته. که سرجمیری سال 1962 بریوه ببینه و به وی رنگی به ده هزاران ولاتین کرد رگسنامه سوریه هاتن محروم کرن سرباری گوهرتنا طایبتمندی نتوایی و گوهرتنا دموغرافیا دورین کردی و قدغه کرنا همی چالاکین سیاسی، روشنبیری، چاندی و جواکی و هر تشت به کردان و گریدای به تا پروژه زنار عربی یا کویک جوان پروژه نجات پرست و بطرس بو کجو آلیه محمد طلب هلال سروک بش اولهی سیاسی لجزیره دوی دمیده و اندام سرکردایتی هرمی پارتیا بحث پشتره جالی کنفرانسا بحث ده ایلونا سال 1966 ده هات هل بجارتن کدوی کنفرانسا بحث ده پینگاوین آوارته هاتن آویتن و بریارا آماده کرن جبو بجی کرنا پروژه محمد طلب هلال هات استاندن. داخویانیا انکسی ده هاتیه جی کده 24 حزیران سال 1974 ده سرکردایتی هرمی پارتیا بحث فرمان دا کو پروژه لسر ارده وره بجی کرن و چل جه نشتجیبون آنگو مستوطنه لحیلا سینوری به ترکیه ره جه عندیواره تا باجار سر کانیه به درجاهی 275 کیلومتران و پهناهی 10 تا 15 کیلومتران آوا کرن. او زوی و عردین کردان دست سر کرن و به هزاران مالباتین عربین غمر جرق و گندوارین حلب آنین لدورین کردی بجیه کرن. او به وی رنگی نهشتن به 10,000 گلی کرد لدورا خواه سوده جا آخا باو و باپیرین خواه ببینن و با آواین جور بجور لدجی گلی کرد کار دکرن و او هجارو برچی کرن و نچار بون کوچبری دورین وان ببین. انا کسی داخویانی خود تکس لسروی که کر که هبونا کردان لدردورا شامی و باجارین دنین مازن هجاریا که او تیده بون دیدوانه لسر سیاست نجات پرستین کل دجی کردان هاتنه انجام دان
دنافده پروژه زنارا عربی جی. هروا ستم و زورداریا گل کرد جبو هبون و آزادیا خواه به 10 سالان لسر دستین حکومت و رژیم سوریه راستی هاتی او جی دیدوانه که جوان سیاست نجات پرستیره. امینداریا گشتیا انکسی داویا دا خویانیا خوده گوت کو ستم و زورداریا گل کرد جبو هبون و آزادیا خواه به 10 سالان لسر دستین حکومت و رژیم سوریه راستی و هاتی دوی اپوزیسیونا سوریه و به همی آلی و پکاتین خواه ولات پارزین لسر پیش روژا والت و برجواندی نتوایی دا کار دکن مافی گلی کرد ربن جبر گلی کرد به همو پکاتین سوریه را جبو سرخبون و آواکرنا سوریه دا کار کرنه و دوی مافین خواهی نتوایی دا دستورا سوریه دا و راکرنا همی مراسم و بریار و یاسای نجات پرستیه ینج آلی رژیم استبدادی و دجی سوریان بگشتی و گلی کرد به تایبتی و د سری د پروژه زنارا عربی و پجراندنا و د بلگهن خو همی بلگهن گریدای پیشروج والد ده وره کرن و اویک دریاکی آوا کرنه جبو سوریه پیشروجه یا کو همی سوری لیدگرن ین کو قربانین پرمازندانه دا کو زورداری به داوی بینن و آزادی و سربلندی جبو همو گلی و بگهینن. امینداریا گشتی انجمن اجتماعی کردی لسوریه 23 ماه 6 2020 جارك دنا زي فقرم بجارة عفريني وتقينا كل وداري تشيبويا مامي فانداريا بريز چالاكوان مصطفى الشيخو جي لبناني كريدان باش بريز مصطفى متخوازن تو بهتر جمارة بحث بكي او تقين چاوا هاتيا رودان وحطانها زيان چقاسي گشتيا چقاسي دنباش تا تمجوان هجارة ایرو ساعت 1:40 دقیقه دو بیست کم ابوک ناسف دی حاویه دا هاتبی چاندن اب نکوکیاتن شکرنا برا انو موتوسیکل یان حاویه لمخابن او حاویه دا بی او موتورات ویدیو دا هاتی خیا کرن محمد احمد حملی کوبی او خورتا تدريس الشغله لشارعه لحي مازود شارعه بيسته قابات زبرن هرن فراوينه بخون او خورت عيسى حسين حفظ السالي جمارة تبين قابا قشتن دانشتي و حاوية او فات فجراندن او حرز خورت شهيد بين ودودن عربات شهيد كرن وشغله ششم خوردن هاتن برين كرنن يعني هاتن برين كرنن اصابتان اللي يعني هن فرن هندكن اب هات شكل بله كاكي مصطفى كاسن بريندار بنا وكاسن جانا خوش دستانه جبلي او دو كاسن كرد يندن سيفيلن جاكدارن كينا كاكي مصطفى اگر تدنگ من كربي ازي برصا خودو برا بكم جبلي او دو كاسين كوتا بحث كريه دو كاسين كرد ين دن كينا سيفيلين يان چاكدارن حمي سيفيلين ين عرب بل عربي سيفيلين كردي طبعا اكيد كردي سيفيلين بله او يكجي قند حسيه ويكجي قند مراتكيه بله تو نافاندين لشكري لوي داري هبون مقر العسكري بله لقى شرطة عسكري نزيك يعني 7 متر جي باندنه وهبو جي بومباكري هبين او طاخ او كولان او شارع دبن دستي كده كي جان چاكدار لوي داري دمينن كي جان جروب او حمزات بون حمزات او حمزات شرطة عسكري جي دانشتي وانا يعني نزيك وانا او المفرقه شرطه عسكري ولوبيه يعني حطنا نخويا كي بفي تاقيني رابويا حيان عاكسي نكري استباري حيان نكري يعني تبني نكري نقولي ما ولوكري حيان ها نخويا كاسن بريندار روشوان شوايا روشوان يعني قال كسي خطير سنه يعني كسي او سنه يعني ما تلفيني وانكر يعني برينا وين سبقن بس اذا دتر برين بونا وقت ما قلت ايه هاتنا جبرقو موتور اوان فقيرة قشتن دانشتي حاوية هات فجراندن او خرطنا مرين ودو عربي جات بين كشتن او جنيزي كي وان بون
بله دبین وان سبکن بنجناتا که مصطفى کیجان آلی لپاش وان تقینانه کی به وان تقینان را دبه همه تقیین عفنیه چه دبن مسؤولية واستبارية واحتلال تركيا دادقر تركيا جبرقو مسؤولية الأمنية الواندك هذا يعني مسؤولية أمنية أو سلطة الحاكمة الودارية دس واندايا إذا أو مسؤولين جبرقو قرق بيادة أو قرق كيبسة مسؤولية أمنية أو سببا يعني أو سببا هي يعني مثلا قال غايته وان جيل لشكري با سد بينجم ترسنا بجان جيل لشكري مبكرنا كما نو مدنيات يعني حمي تنكن نو مدنيات نو سيفيلات تنشكرن بله يعني مسؤولية أمنية مسؤولة أمنية تركن أو شتنانا أو مرتزقد نو عارفين دانا بله چالاکوان مصطفى شیخو گلکس پاس لسر زانیاری انتا و آماده بوناتا درباره بیرانیا سالوگرا چلوششان یا بجیکرنا پروژه زنارا عربی لدورا جزیره روجاوای کردستان طاهر حصاف اندام امینداریا گشتی یا انجمن اجتماعی کردی لسوریه ده لیدوانک تایبت ده گوت کو ایرو روژک رشا ده دیروکا گلی کرده و تاوکا ایرو ملت کرد باجا و پروژه دادن ایرو سالوگرا 46 سال لسر کمبر عربی درواز به باستیش ایرو رو که رشوه دیروکا کردیده وقت ایرو دی سال هفته و چارده قیادت قطری پارتیا بحث دریاستان گود به عرب بین به منطقه گو وقت سیاست کشوفینی لسر کردا به دارینی وقت ایرو طلب هلال داخوازا که طلب هلال شوفینی گوگه عربا بین به هرینه شبونا گوگه ملت کرد لبر کیم بکه و ابو چل مستوطن ده به هرما مد آوا کرد راستی ده حتی ایروج ملت کرد در باوی داتنه تجا گوگه عبد ملت کرد جواستنده ودان بان عربا حتى او عبد گوگه ملت کرد جفر باقش کربوج کردن آماجه پیکری برای 46 سالان در روزک واقع ایرو ده پلانا کمبرا عربی لدورا جزیره روجاوای کردستان لسر دست رژیم اسد کتا واره جیبجی کرنه ده راپورتک مجوار آمده کریه که چاوا اف پروژه بریار لسر هات استاندن و چاوا هات جیبجی کرن زنارا عربی ویانجی پیلانا عرب کرنا کردستان سوریه باندورک جواکی و سیاسی مترسیدار لسر کردن روجاوای کردستان درست کرد کو ده انجام ده به دهان گوندن عربان لروجاوای کردستان هاتنا آواکرین او جی بمبسته جناب برنا ناسنامه کردستانی بونا نافچین کردیین روج آوای کردستانی پیلانین عرب کرنا نافچین کردی ده سال 1964 ده سردم جمال عبدالناصر ده دماکو یکیتی نابرا سوریه و مصر ده درست بو دست پیکره لی دبیستو چار هیوا ششان سال 1974 ده پروژه زنار عربی لی دبرا جزیره روجاوای کردستانی هاتا بجی کرن ده دەستپێکا ساڵێن هەفتی دا ڕژێمە باس دەست بە فەرزکردنا دکتاتۆریەتە خوا لە تەبە سووریە و ڕۆژاوای کوردستانی کرد بەرێ خۆدا بەجێکردنا پرۆژەیە زنارە عەرەبیە شۆفینی و سەرۆکێ ڕژێمی حافز الئەسەد ناوێ زنارە کەسک ئانگۆ ئەلحیزام الئەخدەر لێ کرد بە مەبەستە بەجێکردنا پیلانەی ڕژێمە ئەسەد دەست بە گرتنە بەرەیە بەرەبانیا کوردیە دژی وێ پرۆژەی ڕاوەستیە کرد ژمارەیەک ژێ سەرکردە و ئەندامێن پارتیا دەموقراتە کورد لە سووریێ ئەلپارتی کوونەها بناوێ پارتیا دەموقراتە کوردستان سووریا تێناسکردن گرتن مینە دەها میرۆز کردێرێ پارتیێ دێ وێ دەمیدا کەنعان عەگید و محەممەد نەزیر مستەفا و محەممەد ئەمین شێخ گولین نوری و خالد مەشایخ و محەممەد فەخری و پێشترەژی عەبدوڵڵا مەڵا عەلیژە لێ ڕەژێمێ بەهاتە گرتن ده ساڵە هەفتێ و چاراندا ئەو کارەساتە شوفینیشە لێ حکوومەتە بەعس بەهاتە بەجێکردن و دەست بێ بەگوهەستنە جۆتیارێن باژارێ ڕقایش بۆی دەبەرە جەزیرێ هەتەکردن دەیەکان پەکێدە لە تەنشت بالەفرخانەیە قامشلۆ هاتنە کۆمکردن و پاسەوانی لوان هاتە کرن
ئەو ژێدا کو داگیرکەهاندا ئەنگۆ مەستەوتەناتاندا وەرنە بجیکردن و ji bo wan hatibûna ئامادەکردن و بنابێ گوندên غەمر ئەنگۆ بن ئابووی هاتنە ناسکردن ئەو یەک دێ پاییزە ساڵا هەفتێ و چاران دەهاتە بجیکردن و دێ بەهارە ساڵا هەفتێ و پێنجادا ئەو پرۆسە بداوی هات قۆناغا یەکەیەک و مینە ئەزمونەکەشێ بجیکردنەوەی پرۆژەیە بوو دە ساڵێن 1905 و نەهاندە و 1960 دەبوو دەماک و وڵاتیên گوندên کەڤنیên پارێزگەهên دەرعا سوێدا و حەما و ئەدلبێک و ئەوژێ گوندên عریشێ و مەناجیر و ئەهراس و عامر و ئەربعین و ئومڵخێر بوون ji بۆی دەبەرە حەوزێ خابوور هاتنە ڤاگوهاتن و لە داگیرگەها قاسرکە لە نزیکی باژارێ دەربێسیە ڕۆژاڤایە کوردستانê و هەردوو داگیرگەهên زهێریە و ئەحمەدیە لە دێرکەی بجی بوون قۆناغا دوێویە هەریە مەزەنجێ پیلانەک و مەبەزجێ گوهارتنا دیموگرافی بوو لە ڕۆژاڤایە کوردستانê دە ساڵە 1970 و 1975 دەبوو کو بە درێژەهەیە 275 کیلۆمتران و کوورەهەیە 10 تا 15 کیلۆمتران بوو 4000 مەلباتên عەرەب و ژمارەیاوان 105,000 کەس بوو ژێ گوندەوارێ ڕەقایێ تێدا هاتنە بجیکردن و لەسەر 335 داگیرگەهان ئەنگۆ مستەوتەنە هاتنە بەڵاوکردن ئەو هەژمارە بێڤی ئاوای لە جەزیرە ڕۆژاڤایە کوردستانی هاتنە بجیکردن لێ دەبەرە دێرکێ نەه گوند بوون ئەوژی گوندێن کو ناوێوان هاتنە عەرەبکردن عین الخەضرا تل الصدق الصحیە المستەفاویە تل عەوەر تل عەمۆ الحەمرە تۆکل و معشوق بوون داگیرگەهێن دەبەرە قامشتۆ و دەردۆراوێک و 12 داگیرگەه بوون بناوێن المەنازیرە الحەرەمۆن القەحتانیە حلوە التەنووریە ئوم الفورسان هیمۆ السەورە الحاتمیە ئوم الڕەبیع بهێرە الجابریە بوون داگیرگەهێن دەبەرە سەرەیەکان یەژی 15 داگیرگەه بوون ئەوژی بناوێن تل التشرین القنيطرة القيروان ظهر العرب الأسدية برقة تل الحضارة تل الأرقم المتنبي أم عظام المتنبي المثنى العنادية الراوية الدهماء هناديبون لێگۆریک و ئەمەرە هەتی تۆمارکردن زەڤیان بە سەروان عەرەبە دەهاتنە دابەشکردن گەهشتە 3 ملیۆن دۆنەم لە پارێزگەها حەسەکێ و لە ناوچەیەن سلۆگ و تل ئەبیەجی گەهشتە 2 ملیۆن و 200,000 دۆنەم ئێرۆ 24 حەزیرانê 46 سال li ser civjîkirina projeya rejîma behsa Sûrî di derbarê Rojavayê Kurdistanê û gelê Kurd de derbas dibin ku di sala 1964 de bi armanca valakirina cizîra Rojavayê Kurdistanê ji welatiyên Kurd xudanê wê yên resen û bicîkirina malbatên Ereb ku rejîmê ew ji reqay anî li şûna wan de rejîma Sûriyê biryara civjîkirinê derxist di kurta vîdeoyekê de şehîd Nisadîn Berhek endamê Polîtrebîroya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya PDKSê beriya ku were terorkirin û şehîdkirin behsa wê projeyê dike. 1962 rejîma Sûrî ferman da ku li herêma Cezîrê dest pê bike serhilmartinek awarta pêk bîne dest pê kir 5 heyva diheda sala 1962 de ji egerê wêne zêdeyî 105,000 Kurd man bê nasnama niştîmanî û îro ژمارە واگەهای زێدەی 300,000 کورد ئەvê هە بێبەحر بوون ji hemû mafê xwe niştîmanî ev biryara guhatî sandin birengkî rekizperist تعدارîkî mezin li ser welatê me de anî erman jê nemana Kurda bû tarîba mintiqê bû ber piştira biryarên dîtirkê hatin sandin dest pê kir bi zinara erebî سەرانسەرانی حدودê parçeyê Tirkiye Kurdistanê ji devera dêrikê heta serêkaniyê zêdeyî 375 kîlometr di Hundirû de ji 10 kîlometr heta 15 kîlometr ber erdê Kurda ji hat sandin dana wa Erebê guanîn ji Reqa û ji Helebê. Bi amadebûna Mihemed Saîd Wadî endamê Komîta Navendî ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya PDKSê semînareka rêxistinî ji bo şaxê hilêliyê yê Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya hate li darxistin. Tê de
برپرسê rêxistinê Mihemed Saîd Wadî tekezî li ser karê zêdetir ji partî kir û bi taybet ku nivîzgehên xwe vekirine. Rojavayê Kurdistanê şandeke Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya duh sêşemê seredana xwecehiya Şehîd Nesreddîn Birhek li Çilaxa û aliyan li ofîsa wê ya Çilaxa kir. Li gor malpera pede kesê belav kiriye, şanda şaxê nihan yê Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya ji aliyê serokê xwecehiyê Mihemed Şerîf Birhek bandamên wê Elî Ferso, Resul Umar û Adnan Heyder û Mihemed Saîd ve hatin pêşwazî kirin. Di wê seredanê de rola ene kesê divê qonaxa hestiyar de û dawîn pêşhate li ser qada Sûriyê bi giştî û Rojavayê Kurdistanê bi taybetî hatin gotûbêj kirin. Herwiha di seredanê de xwecehiya Şehîd Nesreddîn Birhek dilrihatiya xwe ji danostandinên niha di navbera ene kesê û partiyên Yekîtiya Niştimanî de ku têne encamdan dane xuya kirin. Emîndariya giştî ya rêxistina Asûrî ya Demokratî daxuyaniyek belavkirtê de mijarên ku di civîna xwe de ya ku di roja 20 Mehê de yê Hezîranê de li darxistibû diyar dike Navarok di vê raportê de. Emîndariya giştiya rêxistina Sûriya Demokratî daxuyaniyek belav kir di daxuyaniyê dewha hatiye di roja 20 meha Hezîranê emîndariya giştî ya rêxistina Sûriya Demokratî civîna xwe ya asayî dwarê rêxistinê hizrî siyasî li darxist. Li gorî daxuyaniyê daye xuya kirin ku duê civînê de endamên emîndariyê mijarên girêdayî bi warê rêxistinî gotûbêj kirin tekezî li ser giringiya karê rêxistina Asûrî ji bo yê xizmeta pêkhateya Asûrî û li ser qada niştimanî kirin. Herwiha serbar kir û got di beşekî din de ji civînê behsa hewl û karên rêxistina Asûrî hate kirin ew jî bi armanca pêşxistina diyalogê û bilêndkirina astê hemahengiyê di hemû waran de bi taybet helwêsta derbarê nivîsandina distûra Sûriye ya pêşarojê ku mafê hemû pêkhateyên Sûriyê tê de were çespandin û parastin. Herwiha li ser hewl û peywendiyên xwe bi hevpeymaniya niştimaniya opozisyona Sûriyê re ji bo yê bi destxistina mafê tevaya pêkhateyên Sûriyê di Sûriya nû de rawistiyan. Tekeziyê li ser berdewamiya hewlên xwe bi opozisyonê re û giringiya parastina yekîtiya desteya danûstandinan çi li ser asta herêmî yan jî li ser asta navdewletî be ji bo yê bi destxistina tevaya hêvî û daxwazên gelê Sûriyê ku bi azadane û rimet li ser xaka xwe bijîn. Herwiha endamên emîndariya giştiya rêxistina Sûrî ronahî xistin ser pêşhato pêşveçûnên konha li Sûriyê têne rodan û berdewamiya xirabûna rewşê li tevaya parêzgehên Sûriyê ji ber rêgirîkirina rejima Esed ji dîtina çareseriyekê ji krîza Sûriyê re û cibcîkirina wê ji biryarên navdewletî bi taybet biryara 2254 ku ev yek hişt rewş roj bi roj xirabtir û alûstir bibe. Herwiha behsa rêbaza rejîmê û hevalbendên wê kir ku ji beriya 9 salan ve rejîma rêbaza ewlehî û leşkerî li dijî Sûriyan kartîne tevî nezokî û neserkeftina vê rêbazê ku bû sedema wêrankirina welatê Sûriyê bê ku hewla guhertinê bikelê tevî vê neserkeftinê jî yên jî li ser helwêsta xwe berdewam û di kiryarên xwe yên hovane de jî li dijî miletê Sûriyê berdewam in. Bi taybet li dijî xwenîşandanên aştiyaneyên ku niha li hejmareke bajar têne encamdanê di serî de xwenîşandanên ku li bajarê Swêda li dijî rejîma Esed têne encamdan ji ber xirabûna rewşa aborî ji aliyekî û kiryarên rejîmê yên hovane derheqê welatiyên sivîl ji girtin revandin û binçav kirin. Herwiha daxuyaniyê balkişan ser bandora proje yasaya Qeyser ku roja çarşema borî ketwarê bicîkirinê de li ser welatiyan kir. Matirsiya xwe ji bandora wê ya nerînî li ser Sûriyê bi giştî derbirand got pêwîst e gelê Sûriyê mijûlî bandorên nerînî yên sizayên yasaya Qeyser nebin û dûr bikevin. Daxuyaniyê herwiha daxuya kirin ku rêxistina Sûriya Demokratî dibîne ku sedema rastaqîne ji xirabûna rewşa Sûriye ew e berdewamiya encamdana êrişên rejîma Esed û hevalbendên wê yên berdewam li ser welatiyên sivîl ku bombebarankirin û tobaраnkirina rejîmê bû sedema kuştin û koçberiya bê milyonên Sûriyan. Herwiha bû sedema têkçûna jêrxane û rûxandina nirxê lîreya Sûrî ku ti bihayek ji lîreya Sûrî nemaye bi taybetî piştî sepandina yasaya Qeyser li dijî rejîma Esed ji aliyê Amerîka ve û bilindbûna asta hejariyê û bêkariyê ku bêhterî heştê ji sedî ji xelkê Sûriyê niha dibin hêla hejariyê de dijîn. û gotê tevî ku qanûna Qeyser bandora wê ya nerînî heye lê dibe ku biberiyek ji bo bidawî anîna krîza Sûriyê ku ji beriya 9 salan babhetan ha berdewam e fişarek zêde bixe ser rejîma Esed û alîgirin wê ku êdî pabendiyê bi biryarên navdewletî bikewne çar bibe dest bi qonaxa siyasî bike ji bo dîtina çareseriyekê ji krîza Sûriyê re ve serpirştiya netewê negirtî. Herwiha daxwaza serbestberdana tevaya girtiyan yên di zindanên rejîma Esed de û vegera tevaya derbeder û penaberan bo ser mal û milkên xwe rawestandina şer bi temamî kir.
وەکو داخوایانی دایە ئەشکەرەکردن کۆ دوێ جوینێدا ئەندامێن ڕێخستنا سووری بەحسا گرنگیە دانوستاندنێن ناوبەرە هەردوو ئالیên کوردیش بۆ یەکەلوێستکردن و یەکرێزیە ناوماڵا کوردی kirin bê gaveke giring bi navkirin û tekezî kirin koçenê zîbûneke dwarê siyasî ve ji aliyê pêkhateyên deverê çêbî be bêguman wê têkeve xizmet û berjewandiya gelê Sûriye bê tevahî bê gaveke erênî bê navkir û piştevaniya xwe ji gavên wiha re nîşan da û hêvî kirin ku ev e yekrêziya navmala Kurdî bibe dest pêkek û gaveke giring ji bo yekrêziya tevaya hewlên opozîsyona Sûriye û bêhezkirina rola wê ji bo berdewamiya karê wê ji bo pêşxistina proseya guhertina dîmokratî di Sûriyê de ku zûtirîn dem de krîz bidawî were û çareseriyek were dîtin. Îro xwepişandanek li bajarê Girêspî li dijî grûpên çekdar derket. Li gorî çalakvanên li nava bajarê Girêspî belav kirine ku îro welatiyên bajarê Girêspî xwepişandanekê li dijî grûpên çekdar û serokê Encumena Xwecehiyê bajarê Girêspî bi sedema bihabûna nirxê nan û hemû kelûpelên xwarinê li deverên dibin kontrola grûpên çekdar de li darxist. Îro jî roja çare me ji girava xelkê bajarê Girêspî ku li dijî wan kiryaran derketine. Duh bombeyeke çandî di nava malekê de li bajarê Kobanê Rojavayê Kurdistanê teqiya. Cavkanîn ji nava gundê Helincê ser bi bajarê Kobanê ve ji arkêra ragihandin ku bombeyek di nava mala Mustafa Xelîl Hemkê yê gundê Helincê teqiya. Di encamê de 6 kesan jiyana xwe ji destan û ji wan 2 zarok û 2 jin jî hebûn. Ji nav wan jî endameke Kongera Star ya bajarê Kobanê jî hebû. Encumena Yekîtiya Ewropayê dema li derxistina civîna wezarî ya Kongerê Brukselê yê çaran radigihîne û dibêje Konger dê derfetek be ji bo komkirina aliyên peywendîdar ji bo çareserkirina rewşa penaberên Sûriye û dîtina çareseriyeke siyasî ji krîza Sûriye re. Li gel bi dawîhatina Çîna dexilûdan li Rojavayê Kurdistanê nirxê 17 sent ji bo genimê pile yekem hatiye destnîşankirin ku dike 525 lêreyên Sûrî. Li gorî nirxê hatiye destnîşankirin bêhtira berhem têçûna derasê dernaxîne. لەگەڵ دەستپێکردنە چنینە دەخلودان لە ڕۆژاوای کوردستانە گەلک کێشە هاتنە هۆڵێ ئاوژی کێشەیە نرخێ گەنم بوو هەروەها ئاگرژی بە دەخلودانێ ڕۆژاوای کوردستانێکات ئەوتەوی هەبوونا تەڤایە کێشەیان پرۆسەیە چنینە گەنم لە ڕۆژاوای کوردستانێ بەداوی هات لەگەڵ بداوی هاتنە چنینە دەخلودان لە ڕۆژاوای کوردستانێ نرخێ 17 سنت بۆ گەنمێ پلەیەک هاتیە دەستنیشانکردن کۆدەکە 525 لێرە سووری و لێگۆری نرخی کوهاتی دەستنیشانکردن بهترە بەرهەم مەسرفاخوا دەرناخێ دەستنیشانکردنا 525 لێرەیەن سووری بۆ هەر 1 کیلۆ گەنمێ پلەیەک دێ دەمەکی دەهات کو نرخە یەکی سێڤالە یەک و ژ بۆی گەنم تێنە بکارانین 500 لێرە سووریە و نرخێ یەک چوالێ ڤالە بهتر ژێ 2000 لێرە سووریە و نرخێ $1 ئەمریکی دێ دەمە نەهادا لە هەمبەر لەیرە سووری گەهشتیە بهتر ژێ 2500 لەیرە سووری هەروها بار هەلگەرش بۆ یەک چوال گەنم 1000 لەیرە سووری وەردەگرن و بارکردن و ڤالەکردنە چوالان ئانگۆ عەتالتی نابەرا 200 حتا 300 لەیرە سووریە بۆ هەر یەک چوال گەنم لە گۆری زانیاریان دەستێ ئارکێ گەهشتنەتەوە گەنم بۆ پێدەتێ فڕۆتن و فڕۆتن بۆ ڕژێ ماسەد قەدەغێ و هەرچەندە 17 سنت بۆ هەر 1 کیلۆ گەنم هاتیە دەستنیشانکردن لە هینا فاتورە ڕادستی جۆتکاران نەهاتنەکردندا و نرخێ ڕاستەقینە وەرێخویاکردن لە گۆری ئامارێنداویەن گەهشتنە دەستێ ئارکی حتاوەکەنها بهتر ژە 1700 هکتاری لە ڕۆژاوای کوردستانێ ژێ زەڤیان چاندنێ هاتنە شەڵتاندن Piştî dirûstbûna kêşeyekê di navbera du malbatan de Serkirdeyatiya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya karî bû wê kêşeyê çareser bike. Kêşe di navbera malbata Azad Mihemed Derwîş û malbata Hacî Beşîr lê rêkefta
15 و مهده دروست ببو دما کو د انجام بویارک هاتون و چونه ده آزاد محمد درویش جیان خوا جه دستا بو دو جی سیشمه به هولین سرکردیاتیا پدکسه کشه د ناوبر هر دو مالباتان ده هاته چاره سرکردن شاندک پارتیا دموکرات کردستان سوریه یکو بجداری ده مراسم چاره سرکردن کشه ده بجداری کریه به سروکاتی عبدالکریم محمد اندام پولیتبوریا پارتیا دموکرات کردستان سوریه و برپرس رخصتان گشتی یه پدکسی بو خاطر جامعه وكوا عندنا خاطر سبيه دبري عندنا خاطر مشايخ اخوا قضايا مهم یک مسألة كردي نتوي في دبري حقوق كردا حقوق كيم نتوي في دبري كل دو عاشور براي ما سريان براي ما عرب في دبري ما في متبدا شلو بجهد شلو كاربن يك رزيا خو تشيكن يا في دبري بس اجبر نظامك استبداديه اعتراف ملكيه ترك اعتراف منكية كسكي منكية هر تفسر سليمة يكن شبو شلو مالا كردان خلاتن امشي نبن اريكار بوارا شبو مالا خلانكن ليفيا من رجاي مش فاها بالا شفا برادر شفا دوستا شفا عزيزة ام تب اريكار بن وانزانن فتركي نيزيك گفتو گود نامه دهبو قناغ كيباش نابنا هر طرفي كردي دا بيش دا شو تفاهمات مسألة اداري ولشكري اتفاقك سياسي نابنا مدى چيبو از هيفيت كم وانتب اريكار من مرا او کسی نشاز یکم نابنا نام هر طرفا دوی هبل او خیر نخوازی قضیه کردی قضیه عربی سوری تبدا ام فانسان دورین النوالا بلا رولا وزعیبه او انسانی کو دلی کردیا وی وهی دلی وی پروژه نتوی کردی وهی ام دعم وارکار من جراج بر ام بحاجات یک رئیسینا ام حاجه جو یک رئیسیا مالا کردی و ضمان بیش مالا کرد و اشورا برای مسیحیه را ضمان بیش عربی دبری را امش مرة مهمة اجبر يك ريزيا ما وقوت بجمرة وين تعدار بسركسي اد ان شاء الله صدر رحمن هفاني ما ازاد به جهوي بوهشتا شيخ شيغو مادام حادثه وصد جاري ساعتها فا جامعه خشكو افلي بولينا مازن كرن وجامعه هاتيجي في حجم مازن وبسر سراف شعباتن هفاني ما بجمع مستاغو صد صالي ام بجنوا تشتكنينا انا بصد صالي ابي حتى دنيا هي تشتكي وواجهنا نابدنينا مالباطة تبع مالباطة تبع عشيرة زناخو الشيخ فازن شمامي خو سمامي خو حمو مروبي خو عشيرة بدارية تبع زناخو فازن بنابي حموكا ام بيجي سباس جي شيخ را وسباس جي بارتيا ديمقراطي كردستاني ريبازا سيداي برزانية نمرة وقوتنا مالباطة ام كالكي سباس كن وام ايرو كارم بيجي ام سيت شتارة دبورين يكجي تشتي ايرو ام كالكي حزينة البداري ام مقتولو انسانك بله تماشاوانین هجا لسر و مجارزه برای خو بدم نوچگهانی ما احمد صوفی جدیری که لگل میدان باش احمد ام خوازن تجمع بحث بکی پرزگره که هر دو مالباتان چبو پدا کسی چاوا چارا سر کر بله دم باش پرزگره که هر دو مالباتا دست پیک بویره که چونو هاتنه بو جبری هفتی کی کو قلابل نبوه وانا آزاد محمد درویش جی وکو حواله کی پارتی دموکراتی کردستان سوریا ہے دی سال 1989 تبلی ریز پارتی بو مالک فکری بو جه پارتی را و جه کرداتی تبی را لگند روباریا و خلک گند روباریا بگشتی بفي رنگينا جريبازا برزانيه نمرو جي بارتي وجي كرداتيه بويرا چونو هاتني آزاد محمد درويش دوي بويرا دا جاني خوش جدزدا هروها حوالك بيرا نابي صاحب حاجي نزير او جي بريندار بو او جي اميديا صاغي وسلامتي جي صاحب رجي دكن نهار وشاوية تندرستي باشد بویرا هنه دبن چاودریا پارتی د دسته که دماکو بویر بوی هر وها د مراسم خاک سپارتن د پارتی آماده بو پارتی دموکراتی کردستان اندام کمیته نواندیا پارتی صالح جمیل لسر گورستان گوتنا پارتی خواندو الورجی وکو سوزکی کو کار ببیج بو لبهاتنا به هر دو مالباتا برنگکی آشتی وکو تزانین یعنی اف بویرن چونو هاتنه یعنی چه بویر دیجی کو دبن نابن قضا و قدر دیجی جارنا کو گهدار نبی او بویر مازن دبن او چیروک کا دجمناتی جه در دکبه تسبیق دا پارتی دسته خدانی سر و چونو هاتن
نابرا هر دو مالباتا دا کر وکو هاتی خویا کرنجی دهو او لبهاتن نابرا مالباتا آزاد محمد درویش و هر وها هگر مالباتا حاجی بشیریان قاسم مریج گنده سیمال کا بریه دبن چابدریا پارتی دا هاتا کرن و هر وها آماده بونا کسو کارن هیزو هوزن کردا لدبرا دیرکه تایبت کسی کو بهتر بویره وجی هاتین گریدان با بویرن بوی رنگه هنه دا جارن بوری دیا ہے یعنی دماغو بویرک چید به حادثه کا چونو آتی چید به یعنی خون تستاندن دبه بویره دا دبه یعنی دبن چابدریا پارتی دا و هر وها جامعریا مالبات آزاد محمد درویش و یعنی هولدان ریخستنا پارتی لگنده روباریا بیک جاری مالبات آزاد محمد درویش لیبورین همو تشتی خواه به مالبات هنه کر یعنی تخون نستاندن تدیه نستاندن یا کره وای کوهاتی کشتن دوی هنه ده بله احمد رولا پده کسی لحرمه ده چارسرکرنا وان پرسکره که آنده چاوا یعنی کمیتین جواکی چاوا برولا خواه لحرم دلیزن وەکو تێزانین پارتی دیموکراتی کوردستان وەکو بەر و دەستگەهاتی دەچێ و ئەو درشما کۆنگرێ 2014 بوو و پارتی بەر و دەستگەهاتی هەرێ بەر و مؤسساتی هەرێ دەستگەهێن جیواکی هەنە نەهاتە ڕێخستنên پارتیدا لە هەموو دەبەرە و دنەبادە دەبەرە دێرکێ ئەف دەستگەها جیواکی یعنی ئەم ناف دکن وقت اوفیسا اجتماعی مکتبه اجتماعی ده پارتی ده چه پزگریک ده بر چه بین جوسا مصدر به جوسا کچکتر به اف اوفیسا هیا جواکی اف مکتبه هیا اجتماعی حولدان خودکی هی دسپیک و کو قارب چارەسەریە بکێ چ پزگرێک دەبەرێدە چێبن نەتەنێ کو هەواڵێن پارتی و گرێدایی بن یانیە بیە هەواڵی ئەنجومەنێ و گرێدایی بن نا ئەو بچاوێکی فرەحتر لە هەموو پزگرێک دەبەرێت مەزیێنێ و گۆرکاری ناخوا هەولدانە چارەسەریە با پزگرێکی هەنێ دکێ بله گەلک سپاس نوچێگەهانی مەحمەد سۆفی ji bajarê Dêrikê gelek spas ji bo zaneyariyên te Tenduristiya Herêma Kurdistanê tomarkirina 299 rewşên nû yên pêketinê bi vîrusa koronayê û mirina 11 kesan li Herêma Kurdistanê ragihandin. Di daxuyaniyekê de Wezareta Tenduristiya Herêma Kurdistanê roja sêşemê êvarê ragihand ku di 24 demijmêrên derbasbûyî de 299 rewşên nû yên pêketinê bi vîrusa koronayê heftê li Hewlêrê 171 li Silêmaniyê 42 li germiyan 16 li Helepçeyê hatine tomarkirin. Her wiha Tenduristiya Herêma Kurdistanê amaje kir ku 79 rewş çêbûne û 11 kesan jî li Silêmaniyê û 2 li Hewlêrê jiyana xwe ji destane. Li gor amarên Wezareta Tenduristiya Herêma Kurdistanê heta niha li Herêma Kurdistanê 4463 kes bi vîrusa koronayê ketine 1487 kes çêbûne û baş bûne 129 kesan jî jiyana xwe ji destane. Belê temaşevan hêja bi vê awê hem giştin dawiya bultena xwe her şad û bextewar bin. Viyek hişte rewş roj bi roj xirabtir û wî ser bide. Ew ha behsa